okutuuka ebukasami nvunvuyige mu nsiko no era n'okusula akawaane myosula nga tirisobola abita mu bikaado byakakira bwire obwo kyova nasuzeeyo aye ng'emboozi ye eri kirala kyonka nti oyirabwire waka eriyo ni bano yaba n'akamotoka bambi yatwala ku workmate we yaleka mu kano kaveiro oba akaleesu yauna akaleesu kano kani olese bamalaya bovuze ku motoka biki nga yerabi nga yegwatwaire ku kuncho ne yerabira akaleesu mwito wena waba kisakali kankalekemu ndaka muolwencho mentebe nidigeza divedo olugoye mu motoka omwo perfume yola atya imemu negema mu mwito guno gwatya na ene motoka nga ngeri ku notice kuitalewo mpegana o watero okuvaawo obuzibu aye bwoba oli kwogera ku bwenzi butekwa kuba bwenzi obuteganika ikanso mpigana abantu batandika obwenzi omuntu ati amalinde ubekwe ekizibiti kube ekizibiti olwisi amala kwegaddanga ni muganzi we wokumbali yaba n'omwana tulinde nga leveyo anti kati ekyo kisinziira ku bantu ababiri abali awalala Grace ensonga ejja n'okutuuka mu mikono gya lawyer ejje mu kooti nga levels kwebise kubanga tuli kwogera ku bwenzi obuwulirisibwa mu kooti aye waliwo emboozi ku bwenzi buno ewulirisibwa mu kanisa kuba eriyo oluwala lwakalutinze ndamutagaza ni mukazi we ndamulinda waka mpereza aka message bana dibyanga yabo ononera obufumbo hey darling olire ka breakfast yakutera ku modi wanga akuire kwa kamere ka lunch aye ngaidye kutabangula bufumbo otyo ngaidye kubatabangula mpegano waliwo levels dembozi oti neyo nga niwo oboka alituuka mu kooti kuba omuntu asobola okutagala neirya emyaka oti ebiri esatu otyo ngaka ali kwinjira ku kooti nga adagire ku mubakaire b'ekanisa nga adagire ku mubakaire b'ekanisa yadagira ku muba family senga yabatyamyaku gundi yakola ati nati we biba biri ku level eyo abo basobola okuwulisa bakati aye muna ife iwe wairoka alizaala kuliya amazima amatuufu omuwala oyo yikiriza mbe so point yesoka eleta divorce mukoti jekiza mu divorce bwenzi buli babutegere keike kote once kanti kale mwauka nenga olese point yo yes so munange iwakola ku obwenzi bagemera mu kituli omukazi wabandise okuwaluzagani alikwenda akulumuka ku point mbwe eri valid ni omusadoli tekateka lumba kuliya koidi bagemera mu kituli omukazi yakalumuka aye Grace kandogere ni kino singa koti yali ewulirisa buli kalevule wabaze yayenze nguli muyiwanga lino n'abalamuzi bafumbo be n'abagisala kayi kubote ko kikiriza nti ababiri abawangalira awalala eriye ebintu factors ninje did that play obutayikanya bungi miscommunication nga bwinono iromu wala ya kumeraku nga ayenda kuononera bufumbo ya kuwereza ka message yes kumbe rwenda kulemesa lwakubuuza mbu olifunye ka breakfast kuncho ate lunch kumbe lukwenda asula bufumbo ayenda kusuulira maka balemesa abaana abo aye ate eriyo n'abandi nga kituufu benzi mazima so tulina omulimo ogwokwekenenya okutegeera amazima gene n'agaliwa munda mu kooti adultery name ku grounds Oriogeti mu program ensine ebyayo Lisa Grace Mwesigwa. Okay, kanso tujja ku point biti namba 2. Point ey'okubiri isatu sema songa de twenda tukome kuno lwale tuongerako. Point ey'okubiri gye beeta cruelty. Obuka okutuntuza mwana mwino. Okutuntuza omusada muswakivu. Aha. Omukazi tayogerwa wayagana omukyala waka nga wazirira irala kukawo omusada yakubuza ati mukwano saati yange eriwa oyenda kulwana onkubayo kati esaati no kulwana bigemagana eri amaka genali mukweranga mama aliko anti bana munabe nga amini akali kuira aha nga baba yafuka nalukalala mmakage ye mwene bamweta idamini okutuntuza kwe tuli kuogerako kugema kuyiwe na mukyalawo eriyo omuntu ng'obusungu
bwe yanditayire kuiba abuta kubaana era nga kuona kutuntuza ayo okoti kutuntuza kwesigamibwa ku kusaba divorce olikiwulira yes mpegano aho watera okuvaawo obuzibu nga bwenkwinonoire munaife acid owa akadomolo ka acid nga bwenkwinonola abantu abawagaliragana amajambiya nga bwinonoire oweka muli eyagema omwambe nako bati owaye bino kanje nabyo oba ali bisala kukutwala mu nsaka oba ali kola kizena tidi wayagana omusaada ati yasaze ku mukyala we ibere ali mulanga kujja mu lugambo waliwe ebintu nga they are moral wrongs nga bichamu era busiufu bwampisa but when they are not legally grounds that you can base on okoba nti batwawukanye nga tinsonga mu mateeka aye nga mumpisa mu bugundufu bichamu so obukambwe buno bukola ku mwami yenka oba ni ku mukyala bona nze inuma omusaada mulala yaida yendi omusaada yankati ndi kwenda lawyer nga mulokole consent ndi wano yakati ndi kwenda mkyala nga asule kumuyikomera nekise kyonka kyendi kwenda nakati musaada munange kiki ekikutuusaawo nendo omukyala oyo mutwalire kwa kawunga muyikomera ntiki yankoba ati igalawo na igalawo omusaada ye yambula mu bulumye court yatoola ku esaati ajokunda gomugongo ng'okuvweno ku nkoto okutuuka ku nkende kuzira amamba kasebo omukyala yamulunga akadomolo k'amaadi agatogoyite yamukoba ati ngatabuire gago yesu ye yuwa kwati gagola n'ennyama okuva ku nkoto paka ku nkende cruelty ezira kunti in fact abasaada lwabutogera aye abatuntuzibwa abasaada bayinza okubanga bangi n'okusinga abakazi batusinga ikoda eriyo na kwena yagana akati buti emotoka ndi kwenda nji kubenda birwamu achiwuliremu andenda aje kubenda birwamu buti eyo violence mukyala eyo violence eri ku bintu ekyo tudiringana aye tuli cruelty ni violence ku muntu nti ndamwagana mugema amatayi yes musikesike ante aye nekyo okukuba kuba emotoka kyona kisobola osinzirwa ku ng'obudulizi mu kuprovinga cruelty ntimbeire nti eimemu yatandika gikoona yes kitegeeza agenderere kwenda koona nze kyona kisobola olingirirwa ng'obukakafu obudulizi mu kuprovinga cruelty namba 2 gye tuli kweyo yes sebo Oriogeti mu program ensine ebyayo Nisa Grace Mwesigwa omusaada yagema goma sida mukyala we yadi kumaku omuliro ati binone bikusigula omukazi atandise wa akasaluni yajja yasamba ebintu obusaluni bwaife abantu babulido bamu bwa box akamani yangula tikasigalawo kapito yamwewola mu kibiina mukazi waitu yakayuza nabona ku omusaada enakwedo eyajja nagula kombola obutwa n'atabula mu maadi g'enkoko mukyala ge daalese waka abuukinze ku Railers daase kukulu enkoko bina omukazi lwaki agaigawala atayiraawo aye eno ye baadi muwaire ajanga mu misomo yalwa okuyira omusaada yagemwe ikabyo andowooza tukobe mulusoga itazi yawulire ikabyo yayidda yatabula kombola enkoko yadiwa donna da kunkumukada cruelty yetukogeraku esosebere bwenzi yes ebaira adultery namba 3 jebeta desertion no kulekao mwino eibanga eriwera oba eriswika emyaka 2 yamuleka tamulabirira oba ngabe yavudirira obuyambi obo tamula anti kati mu desertion mu deny of conjugal rights omusaada ono takayira waka oba omukazi ni bana abakazi boyagana munajja waife kulima yati amebuyende emyaka 4 ngenza senga ngataka wayambozi ya kikulu yamulekulirawo eriya oba walireka myaka 2 emiduvu n'ensonga lwaki niye twirayere mu byobusika bwe tuba tuli kwebuuza nani na mwandu mu maka muno mulimu ba maama 3 tulingirira omukazi nga nibwe abayire yavaawo nti najja kugenza ba wife abayire akaaliweza myaka